نقولشني ورا فاجتشون شركي توبرام نما يسانو فنقر آخرة رب ما توقع فدوه جرام مالي ويساني متيتينا برات دلقا ساتي نمني مال قبرام ويان ساني كنيا لسانو وزرا قلشو دابتا وقدا جرام ويا سنرزايل يودي بسنفران ما قدا فقاس إساني تريرام إرقى رب الورى في الرادي باللاني وصولكم جروح منصريني والله ديبسو هندن ديم فرام وصودن ديني الدنيا تنرام تكون سانين قلوب هند ساني جرو أخا خبابون ساني هندي جرام سلا تقندو هند ساني جرام ملما تكون ساني ايس جرام والله بالله هندي قوري جرام خنا قيان ساقنا نكجرام أستيو نفو قدانو مابجرات رودفو قبري قسينو مابجرام مئتي أترام أقوم تنرى مالوشي دلائدا أهيا خسارام إني ناتزرى سمت النبني لربي غورما تنان وبركاته بقنا قال نفتن بليين كينا قالي بقاري بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليين كينا خنقوت الدنيا غيسان أنه غرغرات يسني أسرار مردفا جرتن بقنا قال مجراتن نسيج اللي نقربي إيسا بقى جرتنتي نجاد اسمي لچا إن شاء الله تعالى سجنتا تينا تنقام في دبي سجنتا أفرتمي في جافا يقلو سجنتا تينا قبط مريت الكمنا إسني سنقار مسجنتا تناتي أكنفانا تنتن أبدي كمنا أكسمتي سجنتا تنا شر بڑا والبرانك گيادا دوربي نوكده سجنتا غافي في دبي سانگت كوفنه گو بدرتي بيسوي تسني كمنا أكمل هذا التندين خناقة دوتي واتي كدرا وبريان كينيا أكا وبريس كينيا برد أبتن أسين دامسا دبرسنة في توري الحمد لله رب العالمين إنسان اللين دامسا خينيا سن فرج جوران جيراني مالين إنسان نانو ددار أرجومن نبرت تركما سنيس جو بودات إن شاء الله تعالى خشوا بيسن نتها إنساني بالله دعاء وراشو أكما ما أقدر تنكنا مالين إنسان ولي كبن تلو بليان كينيا راقورن نبرة جيجرا موسى مانات إنسان نكون نبرة جيسن إسم أقدر سيمنا إيقا دعاء إنساني بوني بودا إن شاء الله تعالى جو بوداتي خندي بنيوان نبرة إسم بيسن نتها كندافو نفان ترى إسم جنة سجنتا غاي فيديو بوغات مرة أكما جيكو خنا باني غبابنا سجنتا بيسيسا بودر دلينا هنگدوان نفان ترطن إن شاء الله أكا ستي خرا غافي تينا چينا غافي تينا خي قلو غافي ديلا ديري قلي چمان إن شاء الله تعالى تاني استجنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكام جرتو فايا كيسن استاذو تكينيا عفوا تكينيا ما شاء الله تبارك الله غافي تكان غفا غافين كي سكنا جدا nuti warreeni biyya arabaa jirru kun ni beektu jiruu biyya ormaatii haala jiruu biyya ormaatii dalagaa kana keessatti gariin keenya dalagaa shiishaa jedhamu kana dalagaa jirra dalagaa shiishaa kana dalaguu dhumtisaa akkamii haraama moo halaala wanti kuni nuti garuu shiishaa kana yoo hin dhunne araba kanaaf yoo goone akkamii wanti kun hin jedha jechuu barbaadeetani. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي أحييكم بتحية الجنة الله هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكما أستاذ خينيا أبليس رياسين جيتي غلطوما ينا ورغرتي أبليس خينيا قدوكو بيرا دابتن ونسين إرغتن نغيسي جيرتي بارك الله فيكم جزاكم الله خير جزاء ما جيرت إن شاء الله دعاء الله سنفقون أبليس خيخو وانجو نتي أكما بيكمتي بي عرباتنا خيسا دلقا غرتي شيشا عربو تافق أبسيفنا شيشا إراديني كأبسيفني في تولشني في توبوس إرا تولشني dura keenya waan kana nutin dhuynu yoo waan kana dalayne akkamii mee sheekha maal jetta murtii waan kanaati tajattu
bariyan keenya akkuma gartee waliin beeynuti dubbii shiishaa qofaa miti masalan namni mana farshoo dalaguus sheekha ani farshoo tanan dhugu supermarket kana keessa farshoon ni gurguramti masalan foon poorkii gartee foon booyyeetillee ni gurgurama ani gartee foon booyyee nyaadhu rabbiin haraam godhe farshoo tanalleen dhugu rabbiin haraam godhe jira yoon dalagadhee ani maallaqa kiyya furadhe maalii numa kaati gaafiin tun idan duuba tunilleen saniin waan adda taateen qabdu abbuma fedhe tahee fedhu awurooppaa jiraate fedhu ameerikaa jiraate fedhu kaanadaa fi awustiraaliyaa fi bikka fedhe jiraate namtichi gartee mana farshoo dalagu namtichi gartee supermarket farshoon keessatti gartee gurguramtu masalan dalagu mallayni inni achi fudhatu haraam alee akkasumatti gartee foon poorkii keessa gurguran mallayni achi dalagee inni fudhatu haraam alee laa shakka fi dhaalika وهكذا شيشان نمن الرت والدبن جرو تنبو دغو في شيشا دغورت حرامما 5 ضروريات جلسين ركونا مرفد انكي عجائبات شيشان غرتي اتي هركفتو توكيچ غرتي نمتي خون هركس بوري غرتي نرخايتي هركس كون تنبو دبل مره غرتي چالتي سيارا دبل مار سورة إذا ونخن أني قرتي عربوتاف وقو بيسي ديكي مال قده خايا في أني مالغيان فردان تنبوتنا شيشان دوغو شيخ كميويتي حرام عليك لا يجوز لك سينتو قرتي ديمي دلقا برا لا لدو لأنه نملك أبريسيو جسين انجر أيما لحم نبت بالحرام فالنار أولى بها قاموا فدي قهرامين قدت قهرامين قبت اينيو حقت قبيت ابدا حقت قب اذن تنافون منك ابريس يوجي سينو جيب دغاي ولتيمن فرمان بدو وني استينيو حق دغا ولتيمو غما غمنا دي بودون تين تنافو دلغا على الله جنة جزاك الله نجات تنبون قام خيت قام مرتي دي بار فدي اكسو مالغا غبودا فايدان يصير أركم تكلين إنجرتوا ركوتاتي ملء تنبون هرام يجدان هرام إن شاء الله تعالى قافي بريس خينا خنا يوقته في تجيبنا خرا قافي تانتو جن أما شمو من نشيشة دكوني أربون نكون توكو باجينا يرو كورا خنامو أيه بريس خينا سوابا دكوني في مديم فكاتي قافي سيبرات إن شاء الله عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمو في جالتمو كقالي أكسم أستاذ تكينا أكسم هرماتو تكينا إلما مسلمة ما شاء الله نجيني أكسم سنبرا على قبضو سنينجرا أكسم قبابنا غافي أبا غافين كيالي أو بوليس كيتوكو انتلا تكا فودي إيغاسي ور انتلاسنين والأبي ور انتلاسن انتلا اتقرصاني جارتي ساسن جتشورا نكاح رابوساني كادي شريعة في دني نكاح رابوساني إيجاسي إيج رابوساني بودا صوب تراني جاش مجاغاني ولت ديبياني انتلا في أبوليسك يكون جودا والجالالوان كبني ولت ديبياني نكاح رابوساني نكاح سن أسماه إلا لين جالنا سوان كبو ولد دبني إلما ولد أرجعتني نكين سن هنجرامو هنجرو إسن هنجر قابنتي يتلمّ تامو قبابنا أنا بياربا كستوري بياربا كستي أكون إسن هنجر سري دلقاتوري جاشن سري دلقي سري أردر يفتن يجورا إسين برين إسي هو حلال مو حراما غيرو أني هنديكو ليانو بيشاك النافي قافي سنة سندورا اللي قافت ديبي سنجي بني قروا الله اللي أكاس ننجر سنتلي قباب دوتي سريو ديانا تخنتي همان قبو بيلا دادا سلي ديانا نياتشسون إسيق واخنون يو دلقان تاتي سرو متنا قرتي قونقو تخنتي بيلا دادا مسكينة هماتي متي ولكن مو أبوتي ورقو دي سرة فايداتا كماليه قو دي سنتاتي
guyyatti qiraada tokko irraa buufti san akkas tooyruu eeydu malee tagartee mana eeydu tagartee waa alooltu tana alatti jechuu akkas san bira kuti taan tagartee obboleessa kiyya akkanatti obboleessa kiyya fuudheeti warri intalaa kun gartee haada foo'ee wal dhoorkanii firdibeetii maakamaa akkasuma afaan oromootti mana murtii geeysanii mana murtiitti nikaarraa hiikanii eegasii jari lameen gartee waan jaalala qabaniif walit deebi'anii ilmoo harkatanii nikaan duraanii san gartee akkami deebi'anii jarri kun walit deebi'anii ilmoo harkate mee sheeka maal jetta nikaan mana firdibeetitti hiikamu nikaa miti hin hiikamu baaxilullaa sulalahu hin hiikamu jechuu gaa'ela keeysan diine yoo jaanis warri firdibee warri gartee mana murtii nikaa hiikuu hin danda'an tanaafuu baaxilaa sana darbii jarri jaarsaa yaartii walit deebi'anii ilmoo horuu jiran aadaawa nikaa abbuma fuudhee hiikuu danda'a abbuma jaarsumaa hiika yoo inni didee qofa qaatiin itti rorrisee isitti yoo qadiidu taate qofa qaatiin hiikuu danda'a malee abbaan seeraa الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yoo rabbiin fedhe waan inni isiniin jechuu barbaade guyyaan boruu guyyaa gaafii teessaniitti gareerra ni gaafattan yeroo gaafattan khutbaa qara'uu nageellee nu baay'isuu akkasumas gaafii daqiiqaa tokko bira kuchiisuu obboleeyyan keenya dhiifama nu godhaadha amma gaafileen amma gaafachuu jiru tun gaafiin dhiiraa alhamdulillahi rabbil aalamiin gaafii amma banne tanaa wajjiin gaafii sadii qofaaf malee ta dhiiraa dhumatte tan dubartoota hedduu jira maaliif jennaan jara dhiiraa keessaa namni irraa gaafii daqiiqaa tokko bira ol kuchiisee dheereessee nutti erge nama shanirran caalu walaakin dubartoonni akka jiranii gaafiin isaanii dhedheeratuudha daqiiqaa tokko bira kutti osoo yaada isaanii gabaabsanii osoo daqiiqaan tokko hin guutamne addaan muranii ammallee daqiiqaa itti aanu tarkaanfatanii gaafii taan osoo gaafatanii gaafiin isaanii hundi deebiteef warra gaafii gaggabaabsee gaafate ka gaafiin teenya nuuf hin deebine juu isin keessoo jiraate sandugaan himne warra gaafii gaggabaabduu gaafate hunda deebifneef hinne gaafiin daqiiqa tokko gadii takka nu biratti nafne cufaaf hinnee jirre walaakin ta daqiiqaa lamafaa deemtuu jira tachi ol deemtuu jira tan daqiiqa tokkoo fi sekondii 50 deemtuu jira tana teenyee daqiiqaa tokkoo fi hangas ni dhageeffannaa hangas takka ammaas deebisa irratti deebifna ammaas taanii tarkaanfannaa hangas dhageeffanna osuma gaafii nama 10 hin deebifne sa'a takkaa fi daqiiqaa malas teenyee yeroo gubnee deemna jechuudha akka akkas hin taane gaggabaabsitanii yoo gaafattan yaada keessan tokkichaa san fudhannee sheenii deebisee haayinee ta biraat dabarra tan amma teenyee takkuma qofa dhageeffachaa olla khutbaa sin qara'inaa nageellee hedduun baay'isina alhamdulillaahi bakkuma jirtanii rabbiin nagee isinitti haa ta'u jaa du'aa nu godha du'aa nu godhaatuma achumaan kara gaafii teessanii salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu gaafii kanaatiin qaba gaafiin tiyyaas tanaaf tana sababaallee irraa dhiisa akkana na godhee akkas na godheetiin akkasii fi akkas ta'e akkasii fi akkas ta'e akkana ta'e sababaan jiraachuun qabu akkanaa fi kana waa'ee shiishaa irraa fakkeenyaa gaafachuu barbaadan shiishaadhaan akka namni dhuguu qabsiisee akka isaan dhugan qabsiisee haala mijeessaa fi kunni jiramu hin jiru hanganuma qofa irraa gaafadha yoo mana farshoo keessa dalaydaniis achi keessaan dalagaa wanni kun akkami yoo gartee sijaaraa gurgurtanii sijaaraan gurguraa wanni tun akkami yoo gartee waa'ee niqaa taates akkanaa fi kanatti niqee kana godhe akkami sababaa gootaniif isiitu kan naarsiseetiin akkana saneechi akkas godhe sababaa qaaditti himatan oggaa gartee namni nama jidduu gottaa manguddootti himatan sababaa nuti gaafuma isin dhibde qofa irraa nu gaafadha akka yeroo teenyaa wajjiin wal nu dandeessuuf jecha inshaallahu ta'ala gaafii boruu dhuftu gaggabaabdu jee abdiin qabaan saniifuu gaafiin akka nutti hin dheeranne yoo dheeratte immoo kan hin komanne yoo haftellee fuulduraaf inshaallahu ta'ala yeroo hedduu wal beeksifnee jirra waan ta'eef kara gaafii tanaa ceena inshaallah ustaaza gaafii takkan qaba gaafiin tiyyallee akkana jetti dukkaana wahii nama waliin dalaguu ture yeroo biyya ambaatal jalqaba dhufee dukkaana san osoo maadalaynuu jechuudha guyyaa 3-4 akkana guyyaa 5 akkana gahee jira an jechuudha osoo waliin dalaguu nama lammii kiyyan tahee waliin dalaguu ture nama saniin afaan walii galuu hin dandeenye yeroo sanii fi abbuma dukkaanatti waliin yeroo ganama yookaan inni galgala dhufu waliin dubbatuu turre akkasitti asoo deemu mallaqa wahii achi keessatti arge mallaqi sun ta abbaa dukkaanaa taate ta gurbaa kanaa taate rabbitu beeka ani hin beeku eegasi abbaa dukkaanaatiin mallaqa wahii asitti arge jennaan abbaan dukkaanaa eessanaan jedhee itti garsiise jennaan abbaan dukkaanaa hin fudhatee wayita kute mucaan kun guyyaa 3-4 booda dhufee na gaafate mallaqa wahii asitti argitee naan jedhe abbaan dukkaanaa ammoo hin garre jedhii naan jedhe yoonni si gaafatellee an akkasumatti jecha abbaa dukkaanaa san fudhadhee hin garree jedheen mucaa kanaani mucaan eegasi waan waggaa 3 abbaa dukkaanaa kana bira dalagee akkasumatti namicha mallaqi irraa badeef kenne osoo an arguu jechuudha namichi immoo nama isaaniiti nama jechuudha lammii isaati
akkasi kennee fi eegesi addaan bahani abbaa dukkaanaati yaaboo mucaan kun miskiina mallaqi kun ka isaatu haa ta'u kan keetu haa ta'u kennii fi isaatu itti gaafatamaa jennaan ani hin kennuu fi mallaqi kiyyaanaan jedhe akkasi fudhatee ila amma jira wanni tun anarra jirti moo diliinsi abbaa dukkaanarra jirti naaf himuu dandeettanii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. gabaabdutti ikhwaani ifiifillee rakkattanii nullee rakkina ati khatti kijibeelleen dilii qabda itti himu qabda itti himis hin jechuun sirrii miti abbaan dukkaanaa yoo ta'ellee dukkaana isaa gartee irraa si haari'u malee waan kana gartee keetii khasaatii waan kasaa ta'u woonni kee gartee allafaa hin fuudhee maallaqa kun hoosatti hin kanneettee haqatti himu qabda si haari'uu si haari'ee dalagaa biraa laallatta wanni biraan jirtu wanni takkaleenu tanaafuu itti kijibuun qabdu atilleen dilaawa karaa gabaabaa. Ayyee gaafii itti aantu ceena inshaallah yoo laalte gaafiin gabaabduudha haasoyne haasawamu daqiiqa lama deema obboleeyyan gaafii gabaabsa obboleeyyan keessaniifis yaada. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheeka gaafii tokkoon qaba gaafichis biyya Awurooppaa kanatti yeroo jalqaba biyya kana dhufnu daa'ima sin gargaaru jennaanii daa'ima sin gargaaru jennaanii ishii nu gargaaru jennee itti masaggabamne jennaan birrii isin kennuu sin gargaaru jennaan itti masaggabamne amma immoo hogguu teenye ilaallu birrii nu kennamu birrii 100 nu kennanii 100 nu kennan amma immoo la waggaan gahee waggaa sirratti birrii fudhachuu qabdu yoo fudhachuu baattan hin qaxxaamtu fudhattanii lidatii isa kabbaruu qabdu jedhan. Birichi sana yoo fudhanneetuma sobneetuma fakkeessinee garaadhuma neetuun ta'ineeruma keessa yoo fakkeessineetuma lideetti jira goone ni ta'a sheekaa yoo goonuu baanne nu qaxxa'u maal gochuufi dhiiftee namaan jedhu. Namni galteef nu ibsame wallahi nuun galle dubbiin tun jechuun osoo nuti qalbiin biraa deemuun ta'in numaaf galuu didde akka kiyya jalaan jira guututti walaakin naan galle maal akka jobboleessi keenya namni galteef yoo jiraatte yaada isaa kana mee gabaabinaan nu ibsa maaliif jennaan gaafiin nama tokkoo gaafii nama hedduuti waan inni gaafate tana tarii nama hedduu fayyaduutu malaa namni isinii galtee jirtu yoo jiraatte nu galcha nuti nuun galle gaafii itti aantu ceena. Badriya ani gaafii ta'e asiin dhaggeeffachuu jira achi dubbisuun danda'u qalbii lamaan qabu. Gaafiin qabaa gaafiin kiyya qaama dhiqatanii erga qaama dhiqatan booda dhiqatanii irraa baanii waddaatanii salaatuun akkamii ka lammaffaadha ammoo fakkeenyaaf salaata subii tokko egaa aduun baate ka'ee ayyee gaafiin tunis deebitee jirti gaafiin obboleeyyan keenyaa warreen dhiiraa gaafiin teessan osoo takkallee nu biratti nafin guutuu dhumtee jirti wanni torbaan dabre jimmaa dabre kana osoo hin ta'in jimmaa duraa wanni nu ga'e kanuma dabre kanaan si'aawu dhumtee jirti guututti inshaallahu ta'ala karaa gaafii obboleettiiwwan keenyaa kan dubartootaatti ceena warri gaafiin teenyaa nuuf hin deebine jetta yoo jiraattan obboleeyyan keenya warreen dhiiraa gaafii 43 lammaffaa 4ffaa fi 5ffaa achi keessatti gaafii teessan dheeytanii dhageeffachuu dandeessan keessaahuu gaafilee torban kanaa 5ffaa fi 4ffaa keessatti argachuu dandeessan inshaallahu ta'ala amma karaa gaafii obboleettiiwwan keenyaatti haa dabarru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتك سنيف وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بلي ربي نقول يا جماعة جالة ما فك بجماعة الراتين اتين اسنقايه اكسمو بلي وناكرا وبلتو وناكرا اكسمو استاذي كينيا غافي تكو تكون قبا غافي نقصي اكو مكان الالشيسي نمي اوسو نكا ولين هيداتين والبرا كان غايه على شريعتين مال إلى الشساء إن شاء الله بارك الله فيكم جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته gabaabdutti namni gartee niqaa malee walitti hidhamee dilii gurguddoodha zinaadha haraam laa yajuus walaa taqrabu zinaa jee rabbiin nutilleen haa dhuftu numa deebineettu deebina bikkatti dhiif nun qabnu isaanis gaafii tana bikkatti dhiisan hin qaban nutilleen deebisuudhaaf dirqamaa zinaan daa'iman nukarrir numa deddeebina nutis zinaa dhiisuu qaban nurra zinaa gartee irraa fagaachuun barbaachisa wanni gartee zinaa tan akkana gartee laaffisoo namni kun gartee adamul ilmi hayaa dhabaa beekumsa dhabaa sodaan rabbi jiraachuu dhabuudha
تنافو ونخن الرقودة قرتي هلاخ نما يدو بليست زنا جتشو تناف ربين ولا تزنوا من جن ولا تقربوا الزنا جي أسباب الزنا را فقادا نمني أسباب الزنا را يو فقاتي ملي نجيمبو تنافو أنا في سنيس أسباب الزنا را وان ولا خار ربي قرتي إرانو أفقيسو تنافو نمني أدوني خانقو نقرتي زنا ولي قدون حرامي شريعة إسلاماتي ونخنا لاخا إيقاد داريرو هاي خراغا في اتانتو جينا وبليس خينا بي أوروباتي جولي إيشي جيسني مزقبني مالكا فلتشون تو أكامي منجوف أكاس جانو بليان كينا جولي جون جيسي مزقبون مزقبه نيغرغارا إيغا أوروبا جولي نيغرغارا في داجني أشي دايني مزقبني جولي تنان يوافدن نكامي داولي جولي تنبيتا أوروبان فرنجين إلمان كان جيستي ويتمزقبان إلمان كان قويا وان فرن كرايسن الموتنا ربنا من مكورني الموتنا جيسني ويتا ريجستر قراني أشتي قرتي وانا داداني كرايسن مالكا سيغندنا تلين دبچو دنديسو تنافو وان كان كچولوتي وبچولة دنديو تنجرو لكني مزقباني قرتي مالكا فرچون أكجان جولي أي غيار لوتا إساني جاني وغاني خبجاني guyyaa dhaloota isii akka kabanyu yeroo galtee kabaja janii gisee kabanya dhibba akkasii nuu kannanii dhaloota ijoollee kabaja tana kun yoo kana gaafiin akkana taate guyyaa dhaloota ijoollee kabaja jaanii yeroo dhibba yoo kan taate awurooppaan peenteen awurooppaatun hada halaaqa kun fatee ala koysa kee olbaasii wabbalayyan laa yajuus gareerra nu galchaa jechuun jiranii hangaree fosina garee amma dhuftee bagana gaan dhuftee ala koysa kee olbaasii لا يجوز إندن ديمو يجو المون تيتنا قرتي قويا دلوتا جاني قويا تيرتي برزدي جاني خبجون اندوف نشار أسلام آخذت تنافو أنه خندور كادا واني أتي برزدي قرتي دلوتا جولي تي خبجودان نوالاك سيغن ننتو يجو أكس دلوتا جولي خبجودان من دافرة ونحن بريئون ما سمينا بهذا في آبائنا الأولين أيه قافي تانتو جينا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ إن شاء الله قافي كبا قافين كي يلي سلاني كينا في سلاني أمة شيا كنتو كوميتيني بيكا garuu fatwaa keessan keessatti dhageeffadhee tiniin ture qiblaa keenyaaf keessaanii tistoo koomitii jettanii turtan garuu ani ergan gaafa biyya kana dhufe karama isaanitti deebi'anii salaatan sanitti waan deebi'e salaatuufu inni kun akkam salaata kiyya rakkoon fidamu hin fiduudha gaafin kiyyas kanuma jazaakumullahu khayran wassalaamu alaykum warahmatullahi ukhti قبلة قرتي قرج قبلان شيئا قرقلتو قرقلتي وخسلاتو تاتي سلاني خنجرو قبلان اتقافتي خرق قبلة قرتي كاباتي قرقلتي سلاتو بدون قبلة خرق كابان تيني وصلاتي سلاني باطلة شرطي ردك قبلة تجي قرقلون إلا يو واللالتي قرتي قبلان مسيم واللالتي قفا تتافي قوتا سوابا قبت سلاني خيسايا تنا علت شيء الله لتي غرشيان صلاتون سلام نخنجرو لا كويس خيسن أسرت نرجينا قبل تربي وبليان كينيا ورين فودني لا كويس خيسن غير رئيس نيجل شنجران ركز هذا أكسمت تملي وانسان ندي فتنرا لا كويس نما أسر رافوني كذي غير رجال شنو غيرين تديرات تي في تندورتوتا دادان جرتي نمني خندي رمو دبرتي دادان بينو جن نمني غيرين خند دبرتي مقاد يرا بافتا جنا سوداون فقط غيرين أماس خم مكان ساقرتي أصلا ديراتي مقاد ورتي فبافت ورا جناجن مثلا رتو نما شود وداف دي مجرهدون خديرتي دورتو تدقي خسلا يفود ورتي مقاد ديراتين وبليتي دي يسين جال ديكم يجوني جرا ديران دورتي رانجتشو دورتي مقاد ديرا بافتي دورتي كستي لوكي تخافتو جرا تاجايبا هذا هو الدقو راهي من غشنا فليس منا جنبين كان صلى الله عليه وسلم نمني ندقو نراهي متجن نما دقو نبليين انتهو dhiira hedduu jira tan maqaa dubartii baafattee dhiira jana ajjantu waan ajaa'ibaati feesbuuka heddummeeffattee dilii ajaa'ibaa dalagu jira namni feesbuuka kanarraan akkuma khayriin jirtu diliilleen rabbiin waa sattaru inshaallah kara gaafiitti aantu jenna ustaadanas nu imi jan gareetti wanni khasta shiyaa nu ergu
خاطي الشياب شر سنين ارجع دران هبة وقفها نبرة تري بجنا هذا تشيبتن تليفون الشيخ راد برسين تليفون خير الدبرسيتين وري بربادن خيسانة بفتن إن شاء الله تعالى سنين ارجع ركون قبو يوم تري ملء سنين ارجع دفع مسج ديسار كودا بودن أكسي قافي تانتو جينا إن شاء الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أستاذ قافين كبا قافين تيا سكنت وهي صلاة ليلتي صلاة الليل خنا ركالة من صلاتي نتيات يتطيقكم مغرباتي ركاتو كتشافتو مرمو موسدين والمد ركالة من صلاتي سلامة بابدي تكتشافتو مرون قبا بكتنا نمان الرول لبني أدنا باسا سنين جزاكم الله خيرا. أكاد لما صلاة الليل دا ركاسة دي ولد دابدي أكتاياتو بوتر في دنديسا خجدو تك مغربان تينيجو ولد دابدي دي أكتاياتو ما يرفت سدي ولد دابدي يو فيديس لما صلاة دي سلامة بافتي توكيتشا خاتي قوتت أكاسي لكوي سخي سنير قرر سلايسان قررت تركتني سنيبر غني رجالا فتي عمي ورس جل جرو جزا ربي سياخ فلو لكوي سيسان الرتي سنكون من الباسيو إسال لكوي ساني أسر يو إرجع أسر رافرتشون إسنت الليني والفاتا أكسر إسن إرجتني فيو بكتكا إسن إرجع رجال أسر اللين أمني جرتيو جراتن لكوي سا غير تينجل جتن والباسا في ورد بينو ما في راقبدن أكجرات هنا لما يو نجلا جراتن نمي تكو شيخ جلا لكوني دنديسن يو نجراتن تي ورد جلا جرتن لكوي سخي سنباسا في يرو دونو قافتشوا لوان تيف أني مونك يشوفها أما أنتن أكاس وريمون دولتن الموخية شوفيدين جرا أكاس أيه أتمام شوفتي ما تمغلون شوفي إن شاء الله قافي تانتو جينا ورحمة الله وبركاته قاري قافي ومشتو تجلت وري أرقنتن ومجيكي سنقيني رحمني ربي وقسم جرتن تسنرها جراتو ما شاء الله تبارك الله أستاذنا جزاكم الله خيرا ربي سنرها جالته جزاكي سن جنة الفردوس سنحا وفوقه إن شاء الله بإذن الله قافيك أبا قافين كوسونيسي dubartiin tokko amma yeroo solaachuuf jettee wadda'atte amma iddootti yookaan dhiirri tokkotti dawwalee sagalee dhiira sanaa dhageessu odoon ishee hin hiikamamoo hin hiikamu ammas akkasuma yookaan odoo godhattee utuu isheen adeemtu dhiirri tokko yoo ishee cabbate deebitee odoo godhachuu hin barbaachisamoo ittiin solaatte odoon ishee sun hin hiikamamoo hin hiikamu. كان الأداء في سنة بايس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافي لما قافي نبلين تجي قافتة دبردين دك أودواتة أكو أودواتة ديرتي تدولتة يو خدوك بفتاتة أودوني سيني جبا ديرتي تدولتة يو جنجنة وان براتي أسوي منيين كرابة وتاي مزين كرابة وتاتة أودوني جبا يو قرتي مزين كرابة وتاتة يصيرها uduni caba sani achitti immoo telefoona gartee kam nagaya fayyaa jee namni biraa gartee dubbisu amma namni biraa dubbisu irratti uduni cabu yoommoo gartee keessa kutanii mazyii jinjanaa gartee zamana mazyiin gartee karraa ba'u taate isiirraa uduun isii kute takkasan talamada yoo gartee udu'attee dhiirti harka fuute dura dubartiin dhiira harka fuudhu dhiirti dubartii harka fuudhuun haraami تكرارا دديبسني ندبنا حرامي أركا والفودون أجنبي يجو إذا قرتي قربا يرمودن ديسو خاني خان قولتين خيسي فودن ديو أركا فودون حرامي سيرت إسرتي زرام يوم مو قرتي ولا لما أركا قرتي فوديو أركا فودون دوان بليستو إمو أركا فودون حرام كباب كسي أيه أركب فودون حرام ودوا إمبلست أيه خراجة في تانتو جينا قبروت الربي هم ودوا إمبلست تولدين سين أدلي ده رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قافين كيا فكنا في نور أصوني كان دتول فوني جرا إيجول فوني هكما توري توري جا مراسة توري كيمبولا نكيني نويلان نكاح كان لمو أبان أساس أبان كيس والمقفني نمون هدوك مسار جولاني سانغر أفيتي هدوس تانيتما والمقفني نكاح كان نوري مهار اللي كنا من نوهيدان قارون ودلا وربي تفسنا جرا
isa san hin beeyne hin tooybanne akkam godhuu qabna amma indagaraa nikaa kana hidhachuu qabna moo maal godhuu qabna deebi immoo daa'ima takka illee hedduutti argannee jira daa'imti immoo haguma nikeen hidhamee haga turre haga ji'a ta'e turre achiin booda daa'ima kana arganne jechuu garaa keessatti hin jirtu daa'imti yoo nikaa hidhannu san akkam godhuu qabna nikaa kanarra deebineetiin hidhachuu qabna moo isumarratti to'ibachuu qabna kun ifa naan taane ifa addaan akkanaa ba'uu fi sin gaafadhe wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti teenya irra guddaa gartee wanni kun argamu jira ittillee fufuu jira wamin alajaa'ib namni kun yoo ol jaalatee daangaa cabsee seera gartee rabbiin kaa'ee cabsanii walitti hidhaaman qasilaa nikaa godhuudhaaf torbaan tokko faa gizee hafee amma eega gartee daangaa cabsanii badii walitti dalagan booda nikaan godhama abu nusayba mee piraayiveetitti nakka tabii achirra si erga naaf mijjaawu inboksisii godhuufi nambara kiyyaa akkasi jazaakallah piraayiveetitti miseejii naa kaa'i achirra si barreessa tanaafuu daangaa cabsan seera rabbii kana wayta balleeysan zinaa wali godhanii eegasii wanni kun gartee haadhaa fi abbaan nikaa godhan takka wanni kun hedduu nu dhibdellee hedduu nu rakku jirti ulamaa'ileen akkana wal gartee irra wal dhabdee gariin gartee wanni kun yoo godhame akkami odoo jarri kun hin toobatin irra guddaan immoo ulamaa'iin jarri toobachuu qabaadha toobatanii eegasii nikaan godhama namni immoo odoo wali jiraniifaadha nikaa godhan warran talaat dawwalanii aboo jarri gammaa waliin kutee ammaa jarri kunoo walit jiraa mee nikaa godhaa jaan gabaabdutti amma gartee akkimma gartee obboleen tan jettu ilmoon tun eega nikaa godhan oduma nutuu kun hin toobatin nikaa godhanii ilmoon argamte akkam takka wanni waan kana wallaalummaan nikaan kun silaa'u hidhame ilmoon tun ilmoo zinaati jechuun dandeema gabaabdutti walaakin tahdhiiran irraa dinniinuuf namni immoo odoo gartee hin toobanne odoo addaan gartee hin toobanne nikaa godhachuun hin ta'u gabaabdutti wanni jennu tana hayyee karaa gaafii itti aantuu ceena inshaallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا ربي جزاء سني حق بل واحد سن رابرني أكسوما كافي دو سن كافدنا في ندبني حد واي صلاة تبي واي سوما سن كافدنا صلاة جستود أستاذنا كذا هدو بي كانتي سلاني أذاني كذا صديق أفبا أذاني كذا صديق أفبا جستود كان رتي زوري في سوبي في مغرب أفبا جستود إنسان كان هو الصلاة وان تأف أنا كذا هدو غرغر الصلاة غرو نجلة تربى جستود أسرين كذا باي نجلة تربى جستود كان في مي أكم قلتنا ماله ور الصلاة تنا مالمو أكم mana jala darbeetti salaatutu naamala kanaafuu sa'aatiin biyya kanaatii fi sa'aatiin biyya keenyaallee tokko miti waan ta'eef dafee wal gaggabaabbata akkasii sooma ammoo jechuudha guyyaa kamisaatii fi guyyaa wiixataa sunnaa inni sooma akkasuma qadaa qaba jechuudha sunnaan ati tana dura soomte sirraa hin qeebalu osoo qadaa qabdu naan jedhe garuu amma immoo kamisaa fi wiixatarra niyyadhee soomu jira soomni kiyya kun akkamitti ilaalla. Gabaabdutti sunnaan gartee odoo qadaan sirra jiru sirraan qeebalamu tayyattu dubartiin aslan dura qadaa gartee daddaftee haa kafaltu hadisni gartee Aishaa ummul mu'miniin ani gartee shaabaana keessaan qadaanarra jiru kafalaa qajawulleen ni jira gariin ulamaa'in lakki Aishaa ummul mu'miniin waan rasuulli bira jiruufi guyyaatti haajamu mala saniif gartee eeydee gartee shaabaana keessa kafalti qadaa gartee daddafanii firraa kafaluun shamarran gartee isaanirratti dirqama dafanii gartee firraa habaasanii ولكن immoo odoo qadaan baasii yoo sunnaa soomantee sunnaan isii irraa numa qeebalama gartee irraan qeebalamoonni jaamaan jiru hin agarre antiyyaan agarre san akkas talamadaa salaanni gartee sa'a wal jala asriin yeroo cufana dabraan hin ta'u ikutii eeggattee yeroo sanirratti laallachaa salaatuu qabda لالچا صلاة قبط وان براون تكتين سنجون جرتو ايجتشو ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاني يرو واجب موقتا قب يرو صلاة ايجتي خيساو صلاة عصري وان ربين حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
وصلاة الوسطى صلاة عصري صلاة عصري صلاة جفتي فدا خيسافو صلاة عصري تيسا جي ربي تنافو صلاة عصري في قبل اللي تتوجهون قمنو وقتي تينيوان سنجنو صلاة يرو ايقادو ونو تيركا قمنو صلاة كانت تبجون انتو من فاته صلاة العصر فقد حبط عمله جنبي صلى الله عليه وسلم نمني صلاة العصر لا تدبر دلغان سا جلابت جن دلغات الناس تيفتش قبنا هيا بليان كينيا ان شاء الله تعالى خرا سغنتا تينيا تن بيسيسا ارجوما بليان كينيا ارجومن خن نغره دقبه ربين جزاء ثاني فاخفلو اكسيتي obboleeyyan keenya kun gariin warraa garee ijaaree garee san keessatti obboleessa keenya kanaaf akka obboleeyyan keenya gumaachan halkanii guyyaa hirriba dabee hujii isaanii itti dabee irratti lafee akka maallaqni kun walii qabamu warra godheedhaan isaan kanagaa kan maallaqa kana walii qabees kan akkasumatti akka isaan maallaqa walii qaban maallaqa needesan isaanii kennuudhaan haala isaanii mijeessees waan kan akka galmageessee barkuudha fedha isaan illee akkasuma lafaatii isaanii san arkanii amantiin isaanii fi ummata jidduu jirtullee nu kun rabumaatu wal nu jaalachiisee walis nu amansiisee wal nu taasisee akka ilmaan haadha abbaadhaa haqee takka wajjin dhalatee wajji guddatee sababa amantii tan nu kennuutiin nu godhe malee hedduun keenya qilleensumarraa wal dhageenya malee wal garree wal hin beeknu haa ta'u malee amantiin teenya amantii akkaan bareedduuti namni kun wal amaneetuma shakkii takkaan maleetti waan silaa gartee niin kan nadha rabbii kiyyaaf jee neete san obboleeyyan isaa kan beekne kanatti kannee akka isaan bakka isaa yaadanii geeniif godhuudhaaf carraaqii guddoo carraaqu ture kanaaf inshaallahu ta'ala carraaqiin teeysan galma isiniif geessee jirti warri kannatee fi warri irraa guurees inshaallahu ta'ala waliin milkaa'u teeysan kanaafuu yoo rabbiin nuun fedhe sagantaa tana addaa murree sagantaa beeysa ne gallamoo beeysa wanna sagantaa gartee arjooma isaanii kana asmurraan ta'uuna tuuf hayyee obboleeyyan keenya rabbiin جزاء خيسن هندم خيسن جنتان اسنيفاتي بسو قالني خيسن يوم يوتانا قدادا والله نمني خنتي هوري سار راوني دراي رتاوان جرتو اكما نبي كينجان صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقته مما لامرئ صدقان هوري قبرچار راوان تكلهو هنرفتو جن اديز برا خيست ربين نما تكو سببا ان خنچوتين درن غودي الفودي امل خنا في جنجچو rabbiin bakka irraa baaftan hundaahuu dacha godhe isiniif haa buusu osoo nuti illee du'aa isinii godhu baanne maleekaa du'aa isinii godha akkuma nabiin keenya jaan guyyaa hundaa'u maleekaa lamaa bu'aa maleekaan tokko allaahumma aati mumsikan talafa yaa rabbi namticha horii isaa qabatee taa'u khamiskinaaf hin arjoomne khadiin keetiif hin sadaqanne horii isaa jalaa balleeyseetti abaartii jee kaammoo kannatu allaahumma aati mumfiqan khalafaa yaa rabbi namticha kannatuuf bakka bu'aa daran dabil godhii deebisiif jettee maleekaan kadhattiif jechuu namni maleekaan du'aa gooteef wanni hafe waan jiru kanaaf obboleeyyan keenya insha allahu ta'ala rabbiin isiniif haa kennu rakkoo biyya lachuutu rabbiin isin haa didu akka sheeyni keenya tokko dhiyootana jee nama tokkootu arjaa ajaa'ibaati jee yeroo hundaahuu ni sadaqata wayii kannata yoo namni yaabbiin dhabe jee hooraa wajjin irraa bu'ee kannaaf jee yoo namni gartee aananiin dhabee kana jee dhaltii ilmoodhaa wajjin kannaaf jee yoo namni waan dachiin qotatu dhabee jiboota akka jiru kannaaf jee namni waa kadhachuuf itti dhufeetuma waan takka waan irraachi kaayyatu hin qabu kana tura keessa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama mokkora gurbaan isaa rakkatee humaan qabne duraa du'e jee yeroo kana keessatti waan kafanaan bituufuu hin qabu amma gaa dubbiin naggaltee jirti yaa rabbi duratti yoo hajaman hajame yoo rakkatee anaan rakkoo baasa ana hajaa baasan arra dubbiin naggaltee jirti arrumaan silaalaa jeenje rabbiin waan ajaa'ibaati arrumaan tanaan silaalaa jeenje wallaahi osoo guyyaan san aduun gaggaran galin bakka tanaa fidee rabbii waa hundaa hudachiin balleeyse maallee dhufee mana isaa guute jee midhaan bakka tanaa bee dhufee dachii rabbii balleeyse jee midhaan loon bakka tanaa dhufee reen bakka tanaa dhuftee hootaraan midhaanii guguutuudha reen karra guutu loon numaa bakka walii dhaabbatan dhaban jee sheelummaan iddoo akka jennu himaan tana waan ajaa'ibaatti kanaaf obboleeyyan keenya namni rakkataa bira dhaabbatu namni obboleessa isaa gizee rakkoo keessa jiru yeroo fi balloo keessa jiru harakkate san gargaaru hin rakkatu si yoo rakkate illee rabbiin subhaanahu wa ta'ala darbee waa isa hin dhiisu jechuudha obboleeyyan kiyya ta'arraf ilallaahi fi rakaa yacrifka fi shiddaa jannabiin sallallahu alaihi wasallam yeroo balloo keessa jirtu gara rabbii keetiitti beekami akka rabbi biratti mazagabamtu yeroo balloo keessa jirtu godhi yeroo rakkoon si dhufte rabbiitu si beekaa si furaa jaan jechuu kanaaf obboleeyyan keenya obboleessa keenya kafayyaa dhabee cinaa dhaabbachuudhaan gumaachi isaan gumaachan akkuma jiruttu nu ga'ee jira warri gartee kuweet irraa obboleettii teenya maariyaadhaa fi akkasumatti Hussein Abdii Biyyaafaa isaanirraan
walitti gareen ijaaramtee deddeemanii nama kanarraa achii fi dhaqanii guuruudhaan garee tanarratti illee nulleen biran jirru ifumaatti iyyanii waan silaa godhuu qaban hundaahu waan silaa dubbachuu qaban hunda dubbatanii obboleeyyan keenya kana kaasanii akka obboleessa keenya gargaaran godhan maalleeyni isaan obboleessa keenya gargaaran kunoo nu gahee jira akka agartan kanatti maalleeyni kun kan kuweetirraa gara keenya dhufeedha obboleeyyan kiyya kun kuma dhibba takka akka maallaqaa biyya nuti jirru kanatti jechuudha kuni kuma dhibba takka kuma 200 kuma 89 kun jechuudha waliigala kuma 289 maalleeyni isaanii kan nu gahee jiru ji'a kuweetirraa rabbiin jazaa isaaniif haa kafalu akka riyaalaatti akka doolaraa yoo deebifne kuma meeqa shira doolaara 2,800 800 fi 90 fi wayii jechuudha dhibba jaamoo torbaatu 90 fi maal kan afaan jira dhibba afur akka waan asitti hoggaa baasan irraa murataniitti akkasumatti dhibba lama mallee afaan jirti jechuudha kan afaan kuma 80 fi kuma 289 fi dhibba lama akka maallaqa biyya nuti jirru kanatti jechuudha akka isaaniitti 800 fi 80 fi wayi rabbiin obboleeyyan keenya guutumaa guututtu isinirraa haa jaalatu bakka irraa baaftanillee dachaa godhee rabbi isin haa deebisu addunyaan fayyaadha fayyaallee fayyaa bareedduu fayyaa mi'ooytuu ta ibaadaan gootan ta toohida irratti ittiin jiraattan rabbiin isiniif haa kennu warra gartee yeroo hundaa waan kannatu hin dhabne kakannatee ifanne kadhabee rifanne rabbiin isin haa taasisu dheengadduma obboleessa keenyaaf asirra teenyee boonyee humaa waan ittiin yaalamu dhabe karaa kiraa kuteennee rifannee hedduu takka ija boyaatiin gaddaadhaa isin dura dhaabbannee isinitti himne alhamdulillahi rabbil alamin wal qabaachuun keenya waa hundaa'u caala isin qabaachuun keenya hedduun boonsisa eega rabbiiti rabbii wajjin haa dhiisu ammallee rabbiin nu haa baay'isu rabbiin nullee haa duroomsu hunda keenyaahu nama waan kannatu qabuutu waa kannatu obboleeyyan kiyya yoo waan kannatan hin qabaanne obboleessi keessan osoo asii gangalachuu jiraatee du'aaf eega gadditaniituma imimmaan haqattanii usuudha wanni gootaniif takka illee nu hin jirtu ammoo qabeenya hedduu bareedaadha sababa qabaachuu keessaniitiif har'a obboleessa keessan kana akka inni yaalamu gootanii jirtan akkasumatti sheekh hara biraatti yoo wanni dhufte jiraatte akkasumatti duuba obboleeyyan keenya kakuyee takkuma ustaadni ja'utti wallahi rabbi jannataan isin haa qananiisu isin keessa shamarran keenya kagartee kuyeet jirus rabbi jaarsa gaarii rabbi isin haa kennu dargaggeessa keenyaas kagartee kuyeet jiru rabbi gartee niyyaa teessan isin haa guutu haadha manaa gartee raaziyaa rabbi isin haa kennu akkasumatti suudii irraa illee toora doolaara 2,400 ni taha suudii irraayis ergamee jira warri suudii illeen hanii allakum rabbi jannataan isin haa qananiisu shamarran keenya ka suudii arabiyaa jiru dargaggeessa keenya ka suudii jiru rabbi isin haa gammachiisu niyyaa teessan gartee rabbi isiniif haa guutu wallahi waan jennee isiniin gartee wanni annun beeyin akkasumatti kaanaadaa irraayis maalleeyni dhufee jira warra kaanaadaatis rabbi jannataan isin haa qananiisu niyyaa teessan rabbi isin haa guutu baarakallaa fiikum akkada awustiraaliyaa irraa illee toora doolaara 3,900 fi 36 dhufee awustiraaliyaa kaniin gartee ani akka tasaatti maqaa kiyyatti erganii kaniin dhaqee fuudhee jechuudha tanaafuu warri awustiraaliyaa illeen rabbi gartee niyyaa isaanii haa guutuuf rabbi gartee isaan haa gammachiisu wallahi rabbi gartee niyyaa ta isaan niyyatanii fi ta niyyatan jidduu rabbi subhaanahu wa ta'ala ajaa isaanii haa guutuuf akkasumatti ameerikaan darani toora doolaara 3,000 ol isiinis gartee ergu jirtu jechuudha ameerikaas fuune tanaafuu duuba gartee hedduu gammannee kophaatti ergees shamarran keenya hedduu ameerikaarra haaji shaamee Huseenii fi akkasumatti obboleettii keenya takkaa fi obboleessa keenya tokko walitti nama lama koloraadoo irraa akkasumas haaji shaamee minisootaa irraa dhibbii lamaan kun ta haaji shaameedhaati rabbi jazaa kafaluu fi doolaara 200 jechuudha akkasumas 150 kana obboleettii keenya takkaa fi obboleessa keenya tokko koloraadoo irraa ergan kun ammas waan ameerikaa irraa gara kiyyaa gara keessaatiin dhufeedha obboleeyyan kiyya doolaara 350 kana ameerikaa irraa gara kiyya dhufe kan kuweet irraa dhufes kana walumaa galattuu obboleeyyan keenya sheekh waan seefee qabatte walumaa galattuu duba shamarran keenya ka ameerikaa jirus ka kanaadaa jirus hedduu gartee takka takkatti illee warra ergee jira akkasumatti yaaboo akkuma nuti rifannee akkuma nuti gartee akka malee adoonnetti nu dhaqqaban namni fi kana nama dhaqqabaa wal dhaqqabu jirra wal dhaga'u jirra wallahi hedduu nu cinaa dhaabbattan
هدون اللي بونستان سنين اللي بوننا يا ربي قرتي عمري سنا ديريسو نتلين سنين برينا سنين لين نون بريدن سنين لين نوني بريدن نتلين سنين برينا الرجود دامو نتي سنين برينا ما شاء الله ربي عمري سنا ديريسو ربي جنتان سنا كنا نيسو والله يو قرتي نمني خينيا واتي يو إيان ومني خينيا نودك أبا أجر رجر أجر رجر ربي سن رجالته والله وان جنون بينو ادو غمني ربي سنا غمچيسو اكوما نو تيغرتي غمنو خنتي ملائكه ربي تلي غمدي ربي الله سبحانه وتعالى خنا يسن كن تنتن يسن را غمد رب العزه والجلال كما استاذني جي ملائكه لمنسن تيا ربي غرتي نما خنت بكبوسيف خقبت درا بليس كبابدتي وني برانجرو اتشكبي اسكبي نجرت كما غرتي يا شيخا غند خنتي تيانو لي كجلتن جنتا جلتنو إبد جيني برادمي ملائكة لين خنة بكبوس ربين قابة دراب الليس دراب الليس يو كان يتر ويا كس akkasumatti obboleeyyan keenya wallahi dhuguma rabbiitti akkuma sheeni jaan gaafa obboleessi keenya kun dhukkubsate mana hakimaarra waan ittiin gabbahuu dhabee asitti istuudiyoo madanatti jechuun maktabuu madana dhufanii manguddoon as jirtu jechuudha. Akka koreetti ijaaramanii mee maal godhuu qabna janii namni as jiru kun akkuma beekamutti hundi nama eeggatu namni tokkolleen kan danda'ee iftee jiraatu ni takkata jechuudha. Namuutu baatitti nama eeggatuudha nama godhuu danda'u miti. Saniifuu maal godhuu qabna janii wal mari'atanii akka dandeeyyi teenyaatti nullee wal keessa deebinee waan dandeenyu ni guurra. Wanni nuti guurru tun obboleessa keenya kanaaf torbaan itti deebi'ee dhiqamaa ni geessiif moo hin geessuuf waan jiru irratti wal mari'atan wanni dachiifisamiidha. Kanarraa maal godhuu qabna waan jiru hoggaa mari'atan anaa fi sheekarra akka asiin isinit dubbannee isin kan arjoomsifnu nu gaafatanii turan tanan dura kaan jechuudha. Nulleen gaagaafas hedduu takka ba'aa guddoo nu ta'uu turte akkanatti isin laaffattanii waan nuti isiniin jennu qaalii keenya gootanii hanga nuti yaadne olitti numa hamilee teenya hawwii teenya nu guuttanii akka nu boonsiftanii seene hedduu takka sodaachuu turre walaakin guyyuma tokko akka taphaa dubbanne wooma nuti akka taphaa dubbanne san rabbiin akka fedhutti waan fedhu dalagaa waan fedhes taasisa dhugaa godhee maallaqa dila kana wali qabee jechuudha. Maallaqni kun maallaqa xiqqaa miti maallaqa guddaadha kan garagara irraa walitti dhufe jechuudha. Obboleessa keenya rabbi nu haa fayyisu wanni guddoon fayyaa isaaniitiin. Isinillee du'aa godhaa fi inshaallah ta'ala du'aa akka ajaa'ibaatti isinii goona mee Hussein Abdii biyyaa fa'aa wayii jiranii namni sagantaa tanarratti gartee gammachuu obboleeyyan keenya obboleessa isaanii cinaa dhaabbachuun tun akkasumatti dila kana wal qabaachuun keenya waliif rifachuu fi waliif na'uun keenya kun isa gammachiiftee kan gammachuutti dhagayamte ibsachuu barbaadee yoo jiraattan asirraan laayivii tana gubbaadhaa yoo nu dhuftanis isinirraa bannaa ulaan teenya banaadha. Gara biraatiin immoollee isinii bannee sagantaa gaafii fi deebii cufnee jirra tanuma obboleeyyan keenyaaf du'aa godhuuti yoo teessa siichi inshaallahu ta'ala. Nu qunnamuu ni dandeessan isiniin jenna. Hussein Abdii biyyaa akka waliin baay'ilamannetti warra gartee akka kuweetitti obboleeyyii teenya muniiraadhaa wajjin dhaabbatee halkanii guyyaa obboleeyyan keenya akka arjooman irra dalaguu turedha. Achirra gammachuun mul'attee fi hamilee obboleeyyan keenyaa tana naqa eebaltanii wajjin dubbanna jee wal taanee turre kajiran natti hin fakkaanne yoo jiraatan mee anu dawwalan inshaallah. Isinilleen akkasuma namni gammachuun itti dhagayamte gammachuu ta'e isin ibsachuu ni dandeessan imoon kiyyaa kan dhumtii 10 bana isiniif jira inshaallah. Wallahi obboleeyyan keenya hedduun keessan khadibdeen itti jirtu jira, ka quraani dhibuu jira, ka abbaan manaatti jallatee jira, ka haati manaatti jallatee jira, ka ilmaan dhabee jira, ka akkasuma warri daleeysanii mindaa dhorkatanii jira, ka ifii amanee haadha abbaan isaa kubrii keessa jiranii jira. Akkasumatti nama kana hundaahu yaanni isaaniitii fi haajaan isaanii, dhibdeen isaanii, hawwiin isaanii hunda keessanuu garagara. Warra yaanni isaanii garagara, kan milkiin isaanii bakka takkaa hunda keessanuu rabbi sinaa godhu, kan gartee hojjetee hujii isaa firii hujii isaa yookaan mindaa isaa dhabees rabbi mindaa keessan warra bira jirtan irraa isiniif haa baasu kan quraani dhibees quraana bishaan gadoo yaa rabbiin isiniif haa taasisu kan gartee bultii halaal jaarrachuu barbaadu jaartii gaarii raaziyaa rabbiin isiniif haa kennu isinillee raaziyaa rabbii haa taasisu akkasumatti heeruma barbaaddu jaarsa gaarii kadiini duniyaa qabu haalaa fi amala tolu rabbiin isiniif haa kennu kan qaama keessa dhibdeen jirtu obboleessa keenyaan hangafee isinillee rabbiin fayyaa isiniif haa kennu kan gartee rakkinni irra jiru rakkina addunyaa akhiraa keessaa rabbiin isin haa baasu obboleeyyan kiyya. Hayyee. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Ay, mashallah tabarakallah.
Ani jechuun kuma laafii seenee argate waan isin dura dabalatee hin argate. Ayyee. Inshallah obboleessa keenyallee rabbi haa fi gargaara inshallah rabbi warra bira dhaabate. Warra haadhallee haadha wal bira dhaabatee boru jannata sillee wal bira dhaabate rabbiin naa taasisedha. Amiin amiin amiin. Inshallah yeroo biraa mee addarratti kalaas isin dubbiseetiin ni gargaara obboleessa keenya. Wallahi hedduu takka nu gargaartanii jirtan dila kana gargaaramennee numa hiyyaanne bakka nuti yaanne oli gargaaramee alhamdulillahi rabbil aalamiin fayyaa isaanii rabbiin fayyisee isaan hunda keessanuu isin haa gammachiisu. Abshir inshaallahu ta'ala. Wallahi waa qabaachuurra wal qabaachuutu caalaa itti Oromoon waa qabaachuurra wal qabaachuutu caalaa itti. Wallahi dhugumaan waa qabaachuurra wal qabaachuun irra caalti. Qabeenyi nammataa xiyyaaf qabu hanga fedhallee yoo ta'e waan takka waan fayyadu qabu yoo nama qabaatte immoo wallahi namaatu waa hunda caalaa ilma namaa haa'u obboleeyyan qabaachuun nama qabaachuun qabeenya oomiyyuu hin dhumneedha qabeenya hatamneedha jechuudha. Wanni biraa takka illee ni hatamti qabeenyi ni dhufaas ni kutaas. Walaakin nama qabaachuu waa hunda caalti hedduu takka nu boonsiftanii rabbi isin irraa jaalatu wallahi gammachuu ta'isa nuti kuma inni du'aa goonuuf ikkatti ibsinullee wallaalle rabbiin duboo isinaa milkeessa. Hayyee hawwii teenya guutaa akka baqame namaa si gubbaan seenee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abdiisaa keenya baga nagaan dhufte. Akkam naga jirtan ustaaz baga jiraattan akkam jirtan? Jirra alhamdulillah baleessa kiyya gaafun warra lafaatii teessan galma isinii geessee asii du'aa illee isinii godhu jirra hedduu gammannee isinillee mee gammachuu isinitti mul'attee gammachuu isinii dhagahamtu ibsachuu ni dandeessan rabbi jazaa isinii haa kafalu. Nusaybaatiin rabbii si alaa akkasuma ammoo warroota bu'aa wayii baay'ee yoo tarkaanirraa gargaaranillee akkas rabbi jazaa isaanii haa deemu inshaallah wanti keessan warroonni kuweetiin keessatti akkasuma taartanii biyyoota adda addaatiin wanti keessan qabatamaan galma ga'ee obboleessa keessan bira galma ga'uu inni galma ga'uu isaatiifillee baay'ee itti gammannaa akkasuma ammallee waan qabnuun yoo dootee qabaanne walli kenninee wal bira dhaabbachuu qabnaa. Kanaa wal bira dhaabachuu qabnaa obboleeyyan teenya ammallee akkasuma obboleettiin teenya takka ishii kuweetiin keessatti akkasuma akkuma dhukkuba isaan dhukkube san caalaa dhukkubsattee as keessa jirti ishii sanillee bifuma kanaan bira dhaabbachuu qabnaa xiqqoo kennanne xiqqoo jechuun qabnu guddoo jechuun qabnu akka bira dhaabatanii wal gargaartan jechuu barbaade asuma naamsa dabarfadha. Egaa warroonni kuweetiin keessaa hirmaattanii wanti isin ergattanillee galma isinii ga'e. Galma ga'ee isaan bira ga'uuf gammachuu guddaan dhagahamaa isin jechuu barbaadeeti akkas inshaallah. Maashaallah abdishaa keenya hedduu galatoomigaa maallaqa isin agartan kana obboleessa keenyarraan isaanirraan ergamee as ga'e rabbiin jazaa isaanii haa kafaluu fi akkasumatti tan maallaqa kana lafaatee halkanii guyyaa garee tan ijaartee olii qabuu turtellee haadha mana isaaniitti ilmaan isaan dhaaluu miti ilmaan isaan caaluu rabbi isaan jidduu haa baasu milkii addunyaa ta'akhiraa rabbi isaan haa gonfachiisu hedduu takka nama gammachiisan abbaa manaatii fi haadha manaatiin hedduu takka nu galatooma akkas inshaallah akkuma isaan nama dhukkubsatee biyya san irra dubbatte irratti obboleettii teenya takka taas keessa dhukkubsattee jira kuweetiin keessatti jechuudha warroota kuweetiinis ta'ee wallahi baay'ee tokko nama yaachisa ilmi namaa erga biyyaa bahee dalagatee silaa haadha abbaa deebi'uuf ta obboleettii teenya tan ammaa dhukkubsachuu jirtu inshaallahu ta'ala obboleeyyan keenya warreen kuwee keessa jiranis ta'e akkasumatti dirqama nu hundarra jiruudha bakka jirru bira dhaabbachuu qabna namaatu asirra waan jechuuf jiran warri qataroo ni dhuma immoo eeysa kutan waan jiru namni hedduun yaada kaasu jira warra qatar kanan agarre inshaallahu ta'ala ta obboleettii teenya tan irratti isaan illee ni eeyname duba obboleeyyan keenya wallaahi ayyee hello whatsapp idaan hin dawwalina warruma imoo jalaa qaabna inshaallahu ta'ala imumaan dawwalaa gabroota rabbi Hussein Abdii biyyaa baga nagaan dhufte warri whatsapp kun dhiisame warri whatsapp dhiifama guddaa whatsapp hin dawwalina gabroota rabbi karaa imootiin nu dawwala imoon dawwala
nama barbaannu dhufee warri waasaapii darbanii Hussein Abdii biyyaa bagana gaan dhufte. Amin 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 odinu. Ayyee tafaddal. Ni dhagama. Qaceelotti. Ayyee Hussein. Ni dhagama amma isin biratti. Si dhageenyaatti fuufi yoo dhaga'u baattees si dhageenyaatti fuufi. Hin dhagaa anillee hin dhagaa. Ayyee gaa wanni isinitti lafaa turtan galma isinii geessee jirti kun warra san irratti laffaatiin teessan galma isinii geessee gama daanneen obboleeyyan keenyaan waan isin ergitan itti mul'ifnee du'aayii isaaniif illee godhaa jirraatillee gammachuu si mul'attee asumaanuu ibsachuu ni dandeessa yaada qabdullee nuun ga'uu ni dandeessa inshaallah. Maashaallah rabbi isin irraa jaalatu ustaaza keenya namni wal malee hin tolu. Naam. Waa qabnaa fi miti hamma ijoollee bira dhaabbannee obboleettii teessillee muniiraa hedduu gabatoo fi asuma kuweetii keessatti hirmaattonni kennallee nama 40 qofaa namni 40 kun hedduu galatoomaa isin jaalannaa isin abdiin sabaa isin abdiin diinii kennaa nama diinii rabbi bira dhaabbattee rabbillee inshaallahi dhabbee kennataatiin isaan haa gammachiisu. Amiin amiin wallahi rabbi nuuf haa gammachiisu ayya. Wallahi obboleessa kennallee kataasii kophee gatii rakasaatiin taaksii kiyyanaa haa eebbisanii ustaazonni du'aa itti naa deebisaa jedhee gatii xiqqaadhaan nuu guure birraa jaalatu. Maasha Allah wallahi rabbi isaa milkeessuu warra addunyaa kanatti addaan. Kanaafuu wanni guddaan bakka ga'uudha bakka geette ammoo obboleessa kennatti akkuma nu gammanne kanatti isa haa gammachiisu. Namni nu bira jiraatullee sagaleedhaan isaa du'aayidhaan isaa hedduu nu bira dhaabbatee obboleessa islaamaa bira dhaabbatee bisaan haa gammachiisu itti naasuudhaan waannaan guddaan alhamdulillahi shukrii itti galchuudha ka'anuu biyya ormaa teendee wama qabnurraa duniyaan yaa ustaaza kenna kuweet amma galaa warri qaamaa hin qabne nuun jette. Hin dhagama. Qaceeloo si dhageenya Hussein. Kuweeti galaa nuun jette wallahi addunyaa haganuma irraa galan namnu galaa namaan jedha addunyaan nama hagaa harkaa qabnu sanuu irraa galanii karabbi irra nu galchuu boru karabbitti kennannu karabbiin bira nuu taa'u kan nama irraa galaa hin jenne jennata san barbaaduuf qaalii san barbaaduuf hamma ofii qabnu rakkataa kennallee afaan keessa sanii noongeessinuuf jenne kaanee nama 40 iyyinee walumatti walirraa fuune beektanii dubartoonni hedduu as keessa jira keessattuu ta islaama taate jira kiristaana irraa. Maashaallah 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 ayya. Isaan qarshii hedduu nu arjoomanii obboleettiin teene takkallee ka dhibamu as keessa jira nama dhibamee jedhu dhibamaa anillee dhufii dhibamee fi miti ofirraa dabarfadhaadha namni tokko addunyaa. Ayya. Warri waasaapii afwan gabroota rabbi. Ayyee Hussein darbitanii jirtan warri waasaapiidha. Obboleettii teenya kuweet irraa tan obboleeyyan keenya arjoomsuu turtee isii dawwalaa jira gara waasaapiitiin ni deebifnaaf duraan irra cufnee turre. أيه منيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. وما عفوا ما ركون قبل شيء. جر ربي بقلني أقول. الرجع أخنو بقى واسا إمو مرة ندولا قبل تربي ما واتسابين كنا خمر ركوبا با إمو مرة ندولا نقصو تليفون ما نوجام تلال واتسابين كنا ركوبا با وبلاي ربي شيخ ميوان جتون إن شاء الله دوبا الدون قام تشيفتني قوتمتي وبلدي تاني قرتي تا كويت جبتنا اللي ربي عفيسو إن شاء الله جنا ربنا يسيس أنقدن دنيوتي ربي نوفي اللي عفيسو قوتمتي ورسوديدس
Qaataris warri Qaataris abshiru du'aayis godha umara kon jiru guyyaa tokko qofa miti nuti South Africa le warri South Africa le umati mi abshiru gaafa nuti qophaawa jenne qophaawa duba inshallah gaafa nuti qophaawa jenne dufa akka adurreen guyyaa yaa mutashrii gartee mataa fi kana nyaattee khaarraa kana iftaanii fi iftaan taanfaa maalayyaa itti jenna hamma kana fuuldura faa maalayyaa waan juu hedduu takkan obdachiiftanii turtan wallahi rabbiin gartee rakkoo wal duraas nu dhaabini nama keenyaas tokkollee rabbi rakkisini isinillee rakkoo takkallee nurraa isin naqini bakka jirtanitti hattuu fi hamtuu rabbiin isinirraa nuuf haa qabu wallahi hedduu takkan boonsiftan hayyee maadishaa dirree hello بالبلا لايف في الرجل في مادشة سلاقي فجر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واسابين اندولينا قبل الربي هيا شيخ تخيني قالتو ما جزاكم الله خير جزاكم كيسم بسماتو جزاكم كيسم قد جنة الفردوس نسانياتو وإياكم وإياكم آمين آمين هيا مادشة akas inshallah ka dibam kenyamara rabbi afi ugarteshe tikanya kadiba mele rabbi afayyisu kanuma kabsate karte tusila tuni sabab amale wan ndenyol bira rabatun kenya sila majro inshallah amale wan kamna duba de bin wan kamna mol bira rabanna oromon lati wal male mal kamna mitti akas garab bi tewal kan wallah aye ابشر ابشر ان شاء الله اي والله حق ان شاء الله سجل اي ممرنا فكاتي سنبرا عندك باي ديمتي تكو تركي ركوك بنا فكاتي انا في ان شاء الله قاعدتي وبليتي تنيا نم وكنيا يدي بما كبك مر ربي بما جرو ربي غتن وافيسو ان شاء الله سجل تتنا ديرسنو انا في قلت مبلي توني جلك بمالي تمرامتي نما كن راتبا مبك مرت برا بنا نما كنيا rakata bakata biyamba kisa jirudi si qambiya kaysa tukun brada pata jirra inshallah wa rabbi dante sise inshallah yom yu tana waljina rabachun kayni Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. obboleeyyan keenya hundumaa keessan wallahi galanni keessan guddaadha baay'ifnee isin galatoonfannaa rabbiin gartee gaaddisaa sadaqaa teessanii jalaa addunyattis ta'e akhirattis warra taa'u isin haa taasisu nama gartee eegaa caayaa taa'ee adutti hin baane eega jaalatame hin jibbamne eega ol fuudhame gadi hin deebine eega bilisoome hin gabroofne hunda keessan rabbi isin haa godhu warra namaaf ergamu miti ergatu warra ajajamu miti ajajatu rabbiin isin haa taasisu warra diini biyaadu kha addunyaa rabbiin isaanii biyaadee addunyaan isaan yaaddu rabbiin isin haa taasisu akkuma boleessa keessa rakkoo baaftanitti asittis ta'e akhirattis rabbiin rakkoo addunyaa akhiraa keessa isin haa baasu inshaallahu ta'ala obboleettii teenya tan kuweessan illee rabbiin nuuf haa fayyisu hundummaan keenyaahu akkuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam akka qaama tokkooti yoo tokko asii ilaaltu kunichi ilaalaa harka akkuma boleessa keessan kanaaf laalattanii bira dhaabbattanii laalaa isaa san irraa deebisuudhaaf hangana jibbaata gootan sunillee nammaa sakkarma nu laaleessite jechuudha saniifuu isiillee rabbi nuuf haa fayyisu isaas rabbi nuuf haa fayyisu addunyaan fayyaadhaa bilayyan kiyya fayyaa qabaataniiti kan carraaqattanii maallaqa kana kannattan yoo fayyaan qabaanne dalagachuu hin dandeessan ifiifuu namatti haajamtan akkuma isaanii kana jechuudha fayyaa qabaataniiti kanarraa oliiga fiidanii baatanii galtanii carraaqattanii nagayaan jiraattanii waa arjoomuu dandeessan warra zalaalam gartee fayyaan jiraatee carraaqatee dalagatee harkatee waan harkatee irraa baankii irraa mankaayyatu rabbi isin haa taasisu wallahi gammachuu nu dhagayamte waa gammachuu akkana akkas jaamtuu miti Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth device is connected successfully. Hello. 6 5 6 4 3 0 7. Baka balayan
sa'aan teenyaas deemtee jirti obboleeyyan keenya warreen arjooma kan arjooman isaanilleen hundi isaaniitu hajaara qaban hajaa teeysan xiqqoo guddoo tan fagoo taammaa rabbiin isin haa baasu wallaahi egaa jazaan keeysan nuti 5 6 4 3 0 ayyee hello ayyee telefoona firraa nu biraa akka magribni gayaa jiru fakkaattii gabroota rabbii wallaahi walumaa galattuu hedduu takka nu boonsiftan hedduu takka Bluetooth device is ready to pair. sadarkaa teessan fidduun wal akhiraa ol isin haa fuudhu sheeyni hoggaan bira jiru haasoo harkaa faca'aa nama dubbii guddatu bira jira akkasi beekaa yaa rabbi nu milkeessi nafisaa teenya obboleettii teenya rabbi jazaa isin haa kafalu maalleeni keeysan kun olaal kadheen gaddaa nu bira ga'ee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin akka agartan kanatti fidee sheekata rakkabsiiseen jira maalleeni hundinuu sheekarra walii qabamu jira kan amirkaa irraa bu'es kan kanaadaa fi Austraaliyaa akkasumas suudii fi kuweet irraa kan dhufes jechuu warri suudiilleen jabaa rabbumaa fi akkasumatti namoota isii wajjiin carraaqaa ture hundaafuu rabbiin irraa hajaalatu rabbiin qadrii isaanii addunyattis ta'e akhirattis olaa fuudhu warra gartee hanga jiraatu diin kanaaf jiraatu rabbi isaan haa taasisu warra addunyaan ifumaa isaan qaddamtu rabbi haa godhu wallaahi hedduu takka warra kuweet dhaqqabuudhaan qaba isaan na ol kannuu hin qaban jettee halkanii guyyaa carraaquu turte hedduu takka ijibbaata godhuu turte duboo nama walitti harkiftee walii qabdee arjoomsuudhaan deddeemtee irraa guuruudhaan wallaahi waa hedduu takka laffa'uu turte rabbiin sirraa haa jaalattu atilleen rabbi darajaa ta'e fidduun walaa karaa olaa fuudhu jabaan rabbumaan baana akkasumatti hunduma keeysanuu warra keeysaan obboleessa keenya fu'aad irratti lakkoofsaan an isiniif feesbuuka gubbaa maxxansee ture irratti erguu turtan isinilleen hunduma keeysanuu isin hin daganne yoo nuti isin daganne illee rabbiin isin hin dagatu waa hundaa'uu beekaadha rabbiin jechuu waan isin dhoysitanii kannattan ta mul'iftan tan gartee akkuma nabiin jan sallallahu alaihi wasallam jara torban guyyaa qiyama gaaddisa taa'u keeysaa tokko nama dhoysee waa sadaqateedha yoo gartee sadaqaan teeysan asitti as baatee mul'achuu baattellee guyyaa qiyamaa inshaallahu ta'ala gaaddisa ramaan taa'umaaf teeysan akkoote taduute kan irraa kan nu dandeessu dagaa ni dandeessa akkoote sababaa isiitiin addunyaa irratti argamte saniifuu haadha abbaa keeysan ka jiru rabbi umurii isiniif haa dheereessu kaduu rabbi rahmata isinii haa godhuu fi warra gartee yoo jiraatan kaddamatu keeysaan jalaan jannata harkatu rabbi isin haa godhu haadha abbaa keeysaniif rabbi isin haa qajeelchu teeysanillee rabbi isiniif haa qajeelchu akkasuma shamarran keenya jaarsaaf rabbi isin haa qajeelchu jaarsa keeysanillee rabbi isiniif haa qajeelchu ilmaan keeysaniif isin qajeelche ilmaan illee rabbi isiniif haa qajeelchu ilmaan isin dhaaluu miti keeysin caalu rabbi isiniif haa kennu warra hin heerumin kaganaa heerumuuf taa'u jaarsa gaggaarii qaceelaa rabbiin isiniif haa kennu keeysin fideetuma isin ari'uu miti ka fuudhee isinii kuu miti ka zalaalam wajjii waartan kaas qofatti abbaa manaa walii taataniif miti ka akhiratti illee wajjiin jannata keeysa jiraattan rabbiin isiniif haa kennu akkasuma shabaabota keenyaaf illee haadha manaa gaarii tagartee yoo laaltan gammaddan tayoo yaamtan qaalii keeysan gootu isiniif hawwaattu tayoo ajajjan qaalii keeysan gootu tagartee isin kilaaftuu miti ta ol deem jettanii gaddeemtuu miti tagartee faallatti ergattanii miti ta nyaararraa isin beeytu rabbi isiniif haa kennu hunda keenyaa rabbi waliif haa qajeelchu diin kanallee warra barateetti hojjetu hunda keenya rabbi nu haa taasisu rabbiin gartee yaanni keeysan adda adda yoo nuti beeku baannellee rabbiin ni beeka namu yaada adda addaa qaba tokkolleen keeysan kaajaa hin qabne hin jiru ka addunyaan guutamtee fi annaa guutamtee waan takkatti hin haajamu juu hin jiru as gubbaa jechuu hundi keeysanuu haaja qabdan haajaa teeysan rabbiin isin haa baasu waan barbaaddanii walitti isin haa baasu ta sodaattan hunda jalaa rabbi isin haa baasu galata keeysan asif bilisummaa rabbiin haa godhu akhira jannatul firdawsii rabbi isin haa deebisu warra keenya ka biyyaa sanillee rabbiin bilisummaa nuuf haa gonfachiisu warreen hidhaa jiran ustaaz ahmaddiin jabariin hangafee akkasumatti obboleeyyan keenya hedduu isaan malees hunda isaaniitu rabbiidhaa irraa nuuf haa baasu kan gartee ala jiran kan gartee biyya adda addaa keeysa gabrummaan facaafte kana caayaa takka jala bilisummaan rabbi waliin nu haa qabu hunda keenyaa gabrummaa biyyaa nu yaase kan biyya namaa keeysa jiraachaadha rakkachaa dhiitamaa ariyamaa baqachaa dhokachaa jirru akkana wal bira dhaabbanne osoo biyya teenya jiraanne akka namaa waa qabaanne bakkaa fi akka qabaanne kana caalaa wal bira dhaabbachuu dandeenya kana caalaadha wal gammachiisuu dandeenya kan jiruu gabrummaa tana keeysattuu akkana dalaynu jechuu nama yeroo rakkoo keeysa jiru waajuutu yeroo itti bal'atte illee waajaa saniifuu obboleeyyan keenya wallaahi rabbiin isin haa tiisu raafaa fi shurxaa baanan tanallee rabbiin isin irraa haa qabu ijatee isanii bita isaanii rabbi olaa ta'u hamtuun takkaillee isin argin tokkollee keeysan gartee abaluutu kana ta'e abaluu kas ta'e waan jiru rabbiin nu dhageessisin gammachuu teeysanii fi dada keeysan qofa rabbiin nu agarsiisu nu dhageessu obboleeyyan keenya kan amantii seenanillee rabbiin haadha abbaa isaanii amantitti haa naquu fi akkasumattis kan gartee
بيني نمر جرت رب الرهباسو تيسن اللي نمر ربي سني عباسو خن نمني قرتي زلمه خاكسمتي نما زلمه ربي قرتي نما زلمه في زلمه مجلاه اللي وهباسو ندم خينا والله واني جوفي واني ديسوني بيخو شيني ستاينر لالا an gizeen mirqaanee fi gizeen gammade dubbii adda dhaabuu hin beeku gizeen rifadde ammas gizeen gammade taakka gizeen rifadde dheengadda rifaddeetiin guyyaa gartee arjooma isiniin jennu san hedduu dubbii dheereessee ture arraa immoo gammachuu dubbii kana dheereessu jira sheeyni yeroo hundaa calma jettaa hin eega mee as booda isaaf hin dhiisa waan inshaallah laqe naan dhiisini jazakumullah khair jazaa barakallahu fikum ameerikaa illee namni xiqqoo galatoonfachuu feenu ustaaza keenya Ali Sufyaanii نعم نعم wanni maali goofandii tana banee hedduu jala deemee waan kana gartee nu mijjeeyse rabbi umrii isaa dheereysu niyyaa isaallee rabbi haa guutuuf akkasumatti irra deebi'aa baladii teenya tagartee jabaan rabbumaa isiillee niyyaasii rabbi haa guutuuf umrii rabbi si haa dheereysu imaanaanillee rabbi si haa faayu niyyaasii rabbi haa guutuuf akkasumatti guutumatti duuba gartee anarraa kaasii rabbi niyyaa teenya nu haa guutu akkamittan anarraa kaasee niyyaa teenya rabbi nu haa guutu rabbi jannatallee jannata firdoosii rabbi nu haa qananiisu nu cuftii niyyaa numa qabnaami qabna hoon qabnu ni qabna walharkaa teenya chin rabbi haa godhu inshaallah akkasi isin gartee warra murna feesbuuk gubbaatii janii gartee jannata keessatti warra wajjibuu haarullee rabbi nu haa godhu isin cufa gartee جنة ربي إسنا كنانيس نيات إسر ربي سني أقوت همتو سن الرهاقبو فيا ربي ولتي سني آدابو فيا يجون تبامتي أنا ني أجايبات نوم ركوب ستيب بخايجو أرى ربي سبحانه وتعالى خلي لما نوميتي خلي تكاد لك خلي انت كيو يزي وان تكتا داميج تاتي كمالي تاتي تلما دا سيد لك سكورتا لما قول إلى ربين خلي لما أوميتي تكقفات لك أرأتي خلي لما قبدا تكتين تنجيان دليدي تكسيف تيسي ميلا أرجو ربي سبحانه وتعالى أنين تيتون ودوغو يتوكو أفورن فورن دواتي دلقا جايبا دليتي تنافو ربي سبحانه وتعالى ميشاد دانين دابني توانا جايبا دليدو نوغو ديتي إبادات يتنا دوبانو تسخات دانين دامني ربي خيني فارسو قمنا ربي خيني غلطون فتشو قمنا فيانو خاني تنرتي غرتي ونما خيني خدو كوبساتيس خير هاريس خكماليتيس چنا دابچو قمنا قرونو چنا دابتني ربي سنا غمچيسو ينا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء سأل لنجرتي سأل برادين تجرتي شيخ أفورة تخديتي إنجرا إن شاء الله تعالى نيجا جواب سنا عشان نجو ربي نجان سياقل شو خرديمو جرتا سينا نجفينا ما خرديمو جروهن داهو ربي نجان بكا الراخاتن الراخاسي بكا تديم تنجان سناجيسو إمالي إمالا نجاي سنياته ربي سوى جاجراتو بكا تيسنيتي بكا رابطن بكا ديم تن بكا وجتن بكا هندتو ربي انت خسا خيسا سناجرات شفتو guutummaan keessanuu kan Ameerikaa jirtan kan Austraaliyaa jirtan kan Kanaadaa jirtan akkasumatti kan South Africa jirtanis ta'e kan Dubai fi Kuwait jirtan kan Suudii fi Qatar jirtan hunduma keessanuu gartee harjoomee fi kan arjoominillee rabbiin galata gurguddaa isiniif haa kafalu hundi keessanuu kan qabnees yaada waan dhabne hayya sheekh Waalaikum salaam wa rahmatullah maal jette بابا آمين آمين أيه منيرة ده إزيدا إن شاء الله تاتي ربي سيعمل كيسو علمي ربي سيعبر سيسو نيات ربي سياغوتو ما شاء الله ابشر سيب اوكي ابشر ابشر أبشر 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 سيد لاسي تا چخيزة دي بابا ايتي پر رئيسو تنسيمي منيرا بابا ده سري وما فرد ديتن ديلا خنافو بابا نما تابيك إيقا تاتي ايه
taate maasha Allah aya galatoomee illee insha Allah niyyaati rabbi si haa guutu barakallahu fiik rabbi quraana si haa laaffisuu sii fi fakkaatota kee hunda rabbi abarsiisu maa jette aya munira waan jettu wayna taartan dhiifama naa godhaa niyyaa teessan kunoo bika geessee maalleeni keeysan keeysiin guurtee kunoo kana ni agartanii ilaal maalleeni keeysiin guurtee gara keenya ergitee maallaqa dila kana ni agartanii warri isitti aartanii jirtan kan maalleeni keenya galmanuuf hin geenyeettan galma isinii gee jira maalleeni keeysanii dhiira lamallee teessin irraan bifatteen qabdu rabbi jazaa kafaluufi isiitu khayri irratti isin gargaare akka isin kannattan haala isinii mijjeessee isiifuu du'aa godhuu qabdan warri itti aartan hundi dheeytanii dhiifama gaafachuu qabdan dhiifama gaafadha akkas maalleeni isin ergitee isin gee nu gee jira inshallah akkasi muniraa teenya galatoomii jazaakillaa kheer jazaa ayyee وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بابا تاني جرا قجلو بابا نجا أريد الالتين نتفتنا نتنا مرقود دادا يوم بابا تاتني جينا تاني جرا أسيتي غافة باسو تاتي مالي ولي نوا فنجرت جبا ربو مهدس ربي سيعمل كيسو والله ربي سيعمل كيسو أبو غايا أبو نيقا باب سنة سغنتا عثمان نيقا باب سنة جو شيخا اتريسو تنجرا إن شاء الله تعالى أنا في سين بوداس مخريبا بوداس ولي ديبون ولو nama hedduu asirra jira obboleeyyan keenya rabbiin hunduma keenya waa hundaa nu abarsiisu quraanaas barachuu qabdan hadiisaas barachuu qabdan akkasumatti siiraa nabii keenyaati sallallahu alaihi wasallam barachuu qabdan siiraa nabiyyichaa barachuun barbaachisaadha siiraa nabii keenyaa barachuun barbaachisaadha isaanirraa diin kan arganne kanaafuu inshaallahu taala sa'a 3 akka sa'a biyya teenyaatti sa'a 9 jechuudha na hordoftan booda risaalaa tv gubbatti inshaallahu taala peejii risaalaa gubbatti siiraa rasuulaa wal barsiifna kanaafuu booda soli deebina amma gaa sheekaa fuudhatti kunnee akka iftaan hojjesitiin deebine goonu walit deebina rabbiin hunda keeysan isinaa milkeessu rabbiin haajaa teeysan isinii haa baasu du'aayi taasirra goonu caala tagatteenya nuti isinii goonuutu caala tan nuti isinii goonu caala tan maleekaan isinii gootu caala gammachuu teenya tana caala tan maleekaan isinii gammadu tan rabbiin isinii gammadu caala nuti ilma namaa akka keeysaniitiifiifu waan takka waan isinii goonu hin qabnu yoo rabbuma keenya olii kadhachuu taate malee khawwaa namaa godhu rabbii waan isin barbaadan hundaa'u haajaa isin haa baasu inshaallahu ta'ala osoo garaan keenya addanuu bahin karaan addanuu baasuu deema nagayaan nu jiraadhaa nu jajjabaadhaa hedduu takka rabbi jennee isin jaalanna amma miti isin jaalachuu eegalle duris isin jaalanna ganaallee isin jaalanna hanga yoo duunee qabrii keessa jiraannillee wal jaalachuu hin dhiifnu inshaallahu ta'ala jaalalti teenya tan dhaloota tan gosummaa tan shanyummaa tan biyyummaa osoo hin taane tan obbolummaa kalimaan laa ilaaha illallah waliin nu hiteedha yoomiyyuu wajjin jiraanna waliin boonna wal boonsifna nu jajjabaadhaa nu jiraadha rabbi si wajjin waa jiraattu nuti waa'ee keessa waan jennu hin beeknu rabbiif dhiibnee jirra inshaallah assalamu alaikum warahmatullah